Odigrano je i poslednje 8. kolo Triglav kadetske lige. Utakmicama u Beogradu, Nišu, Zvečanu, Čačku i Kragujevcu završena je i druga faza ovog takmičenja i sad sa velikim nestrpljenjem očekujemo finalni turnir na kojem će se naći 4 ekipe koje su najviše pokazale u ovoj sezoni. Ispunjena obećanja nas zbližavaju već 115 godina. Grupa Triglav. Derbi posljednje kola bez ikakve dileme odigran je u dvorani Basket City na Čukaričkoj padini. U meču između Crvene zvezde i Partizana odlučile su nijanse, a na kraju utakmice više razloga za zadovoljstvo imali su momci u crveno-belom. Izabranici Stevana Mijovića od početka susreta imali su kontrolu igre, međutim crno-beli nisu dozvoljavali da se odlepe previše. Na kraju prvog polovremena crno-beli su imali 7 poena viška, a po povratku iz slačionice nastavili su u istom tempu i obe preostale četvrtine rešili u svoju korist za konačni rezultat 92-82 i definitivnu overu liderske pozicije pre početka finalnog turnira Triglav kadetske lige. Najefikasniji u taboru Partizana bio je Tadija Tadić. Bek crno-belih je ubacio 26 koševa, podelio 5 asistencija i skočio 4 puta. Kod pobednika istakli su se Vuk Đorđević sa 20, Miloš Stajčić sa 19, kao i Aleksa Uskoković sa 18 poena i čak 11 asistencija, dok su Momirov i Paunović stali na 13, odnosno 11 koševa. Prvenstveno želim da čestitam ekipi Zvezde, realno najčvršća ekipa u ligi. Mi smo se borili, ušli smo motivisano u meč, ali nažalost nismo uspeli da dobijemo u meču. Zabeležili smo novu pobedu i definitivno smo osigurali prvo mesto, što nam stvarno jako znači. Sa velikim samopouzdanjem ulazimo na Final Four. Mislim da imamo velike šanse da to osvojimo. Da, zaista uspješna sezona, taj jedan poraz bi mogao možda i da znači da malo smo se opustili posle tih zarađenih 20 pobjeda valjda i taj jedan poraz nas je onako opometio i sad dižemo formu i za finalni turnir i bit će to. Mi ciljamo na titulu naravno, verovatno u polufinalu će nas mega čekati, mi ćemo dati sve od sebe i mislim da ćemo osvojiti. U derbiju začelja Superlige sastali su se kragujevački Radnički i Čačanska Mladost, a iako bez preteranog rezultatskog značaja, domaći igrači su maksimalno ozbiljno pristupili meču i na kraju slavili ubedljivu pobedu sa čak 25 poena razlike, 79-54. Na kraju prvog poluvremena ništa nije ukazivalo na debakl gostiju. Mladost se dobro držala i održavala zaostatak od samo 4 poena. Međutim, u nastavku kreće dominacija Radničkog i za samo 20 minuta prave ključnu razliku kojom triumfalno završavaju svoje učešće u Triglav kadetskoj ligi. Bolje od ostalih kod gostiju bio je Ranko Simović sa 19 poena i 11 skokova. Na drugoj strani po običaju je dominirao Boris Ristanović sa 23 koša i istim brojem uhvaćenih lopti. Htjeli smo pokušamo da igramo jako, da dobijemo pretpostavljenu utakmicu u ligi, da završimo pobjedom, ali nismo jednostavno uspjeli polusezona, nastavit ćemo da radimo i damo sve od sebe, a sljedeće godine se radimo još bolje. Nama prosto je da se spremamo za sljedeću sezonu i nadam se da ćemo nastaviti igru u ovoj ligi. Mi smo u nekim segmentima igre pokušali da se suprotstavimo, međutim stvarno danas nismo ličili na ozbiljnu ekipu. Mi smo završili ovom utakmicom ovu sezonu koja je bila po meni izuzetno uspješna. Samim tim smo igrali Superligu kadetske lige Srbije, što su dečaci, ja sam im sad rekao, napredovali, što su ostali zdravi svi sve vreme, što to je najbitnije i što će sigurno kroz ovu ligu i sljedeće godine, ako se budemo posvetili, napredovati i biti bolji. Utakmica između Zemuna i Sportsworlda imala je i veliki značaj za novosadsku ekipu, a pobedom od 77-69 ostali su u trci za finalni turnir Triglav kadetske lige.
Zeleno-crni su od starta znali svoj cilj, nametnuli su svoj ritam igre i strpljivim napadima kontrolisali utakmicu. Vešto su odbijali svaki pokušaj domaćina da se primakne i ugrozi im vođstvo, a u finišu su stigli do izuzetno važnih bodova. Ovim triumfom Novosađani su završili učešće u Superligi sa skorom od 7 pobjeda i 7 poraza, pa će sad sa velikim interesovanjem pratiti preostala dva okršaja Vizure Šark. Domaće je predvodio sjajni Pavle Mihajlovski sa 31 poenom i čak 21 uhvaćenom loptom pod košem. Na drugoj strani bolje od ostalih bili su Nemanja Živković sa 24, kao i Aleksa Stojanović koji je meč završio sa poenom manje. Nije nas telo, protivnici su dosta dobro odigrali, dobro su otvorili utakmicu, ubacili su dosta šuteva i dali smo sve od sebe, ali nismo uspjeli. Nadamo se najboljem, tako nadamo se kiksu Vizure i da ta dva poraza od Crvene zvezde i Mege kod njih kući i da prođemo na Final Four. Imali smo puno oscilacija, imali smo početak lige katastrofalan, bukvalno imali smo mnogo povređenih igrača i na kraju bukvalne situacije da odemo u play-out, vratilo se par igrača i uspeli smo nekako da uđemo u taj play-off, otvorili odlično stvarno sa 3 pobjede, imali smo veliku šansu da uđemo na Final Four, na kraju nismo imali sreće, dali iskustvo, dali sreće. Ocenio bih je veoma dobro zato što smo pogotovo ovaj drugi deo sezone jer smo igrali bez našeg najboljeg igrača Marka Kovačevića i stvarno bih čestitao sva igračima na borbi, na treningu i na ostvarenom plasmanu. Kada je u pitanju posljednja runda play-outa, zabeležili smo kadrove sa 2 okršaja odigrana u Nišu i Čačku. Lider utakmične grupe, ekipa Novosadske Vojvodine, triumfalno je završila takmičenje i to pobedom nad domaćim Nibakom rezultatom 65-53. Na taj način Novosađani su makar malo ublažili rane zbog činjenice da nisu se plasirali među najboljih 8 ekipa Triglav kadetske lige. Sa druge strane, ni ekipa Nibaka nema za čim da žali. Baš kao i Novosađani, afirmisali su veliki broj talentovanih igrača i sa tog aspekta ovu sezonu mogu da smatraju veoma uspešnom. Dobro početa utakmica sa par dobrih kontranapada. Dobro smo otvorili drugo poluvreme, ali smo pali u poslednjoj četvrtini sa samo 3 poena. Bilo je neizvesno do kraja treće četvrtine i početka četvrtine, onda smo se malo počeli smo da igramo bolju igru, staloženije i to je rezultiralo našom pobedom. Imali smo prednost na poluvremenu. S trenerom smo se dogovorili da nam ne pada koncentracija u drugom poluvremenu, ali to nismo ispunili i odbrana je pala, nismo mogli da organizujemo napad i oni su nas pobedili. Malo smo lošije počeli, ali smo se konsolidovali na poluvremenu i četvrtoj četvrtini smo prekrenuli rezultat i pobedili. U derbiju začelja odigranom u Čačku između Borca i Leskovačkog Zdravlja pobedu je ponela domaća ekipa rezultatom 88-78. Čačani su na taj način izbjegli posljednju poziciju na tabeli i sa 5 triumfa završili učešće u najjačoj kadetskoj ligi. Pobedu manje imaju igrači Zdravlja, međutim i oni imaju razloga za optimizam, pre svega jer u generaciji ima igrača koji će naredne godine moći se takmiče u Triglav kadetskoj ligi. Košarkaši Vojvodine su kao lideri završili učešće u play-outu sa skorom od 11 pobjeda i 3 poraza. Kao druga završila je Zemunska Mladost sa pobedom manje, Polet je treći, a Užički play-off četvrti. Petu poziciju dele Nibak i Zvečan sa skorom 6-8, Čačanski Borac ima pobedu manje, dok je na začelju Leskovačko Zdravlje sa 4 triumfa iz 14 okršaja. Mnogo interesantnije u Superligi. Lidersku poziciju obezbedila je Crvena zvezda, iako još uvijek ima 2 meča manje od rivala. Na drugoj poziciji je Partizana, iza njega je sa utakmicom manjem Megalex. Trenutno četvrti je Novosadski Sports World. Novosađani su odigrali svih 14 mečeva i sada sa nestrpljenjem očekuju ishode preostale 2 utakmice Vizura Šark, koja se sastaje sa Crvenom zvezdom i Megalexom. Zemuncima je potreban jedan triumf za plasman na završni turniru, u suprotnom to mesto će pripasti Sports Worldu. Trenutno na 5. mestu je Zemun, međutim bez šanse za Final Four, baš kao i Kragujevački Radnički i Čačanska Mladost. Talentovani playmaker Crvene zvezde Aleksa Uskoković ove sezone je skrenuo pažnju košarkaške javnosti na sebe. Maestralno je predvodio svoj tim kako u regularnom dijelu sezone, tako i u Superligi, a prosečno je beležio 23 poena, 7 asistencija i 5 skokova po meču. U Zvezdi sam 4 godine i stvarno za sada mi je odlično, treniramo stvarno jako dobro, imamo mislim najbolje uslove ne samo u državi nego verovatno i u čitavoj Evropi. Rad sa mlađim kategorijama je stvarno odličan i mislim da stvarno iz sezone u sezonu napredujemo u svim aspektima.
Ja sam došao još kad smo bili prateći pioniri i stvarno od tada iz sezone u sezonu napredujemo, klub raste, evo sad smo uspjeli da uđemo u četvrtfinale Evrolige, to samo pokazuje stvari koliko su ambicije kluba ozbiljne i mi stvarno pokušavamo da u svakom trenutku damo sve za klub i evo do sad smo uspjeli da zabeležimo sve pobede, pokazujemo koliko smo ozbiljni da osvojimo titulu i tako će se nastaviti. Pa napredujem, trudim se stvarno na svakom treningu, dajem svoj maksimum, imam apsolutnu podršku i od tima i od svih trenera i jednostavno imamo dobru hemiju, pokušavamo sve pobede i nekad kad izgubimo stvarno sve to timski da prebrodimo i mislim da je to glavni cilj zašto svi kao ekipa napredujemo. Mi smo favoriti ove godine i ne bežimo od toga, igramo još kod nas na terenu, za sad kažem bez poraza, vidjet ćemo, nikad se ne zna kad dođe taj Final Four, međutim siguran sam da ćemo biti maksimalno spremni i maksimalno motivisani da odbranimo titulu. Ovo je prva liga gde igraju svi najbolji klubovi iz cijele Srbije, posebno ova Superliga gde stvarno nema ni jedan loš tim, svi su dobri, svaka utakmica je praktično na 1-2 lopte i kažem, za sad igramo dobro i vidjet ćemo kako bude na Final Four. Kompanija Triglav osiguranje je za nešto manje od godinu dana uspešne saradnje postala prepoznatljiva i u košarkaškom svetu. Od reprezentacije Košarkaškog saveza Srbije preko Megalexa i Triglav kadetske lige. Upravo o tome smo razgovarali sa generalnim direktorom ove kompanije u Srbiji, gospodinom Draganom Markovićem. Košarka kao sport je jedan od najtrofejnijih naših sportova u zemlji i Triglav kao kompanija koja želi da bude uvek partner sporta koji definitivno ima i sa aspekta mnogobrojnosti po pitanju kako broju aktivnih klubova, tako i broju aktivnih košarkaša, želi da bude i dalje partner u takvom jednom sportu. Projekcija kadetske lige koju smo uradili zajedno sa Savezom i po kojoj je dobila liga naziv Triglav kadetska liga je isto pokazala jedan značaj u podizanju svesti mladih ljudi, to je 16 klubova širom naše zemlje koji se bore za prvaka, znači te kadetske lige, sigurno podizanje svesti mladih ljudi uopšte o pojmu i značenju osiguranja u Srbiji je nešto što nam je prioritet. Mi ćemo sada napraviti jedan proizvod osiguranje od sportskih povreda za igrače do 18 godina, gde ćemo pokušati roditeljima da prezentujemo da budu pokriveni ukoliko se dese neke velike povrede, ne daj Bože neke tragične događaje i da sva ulaganja koji su imali u decu na neki način da možemo i da ispratimo kroz kvalitetnu isplatu naknada štete. Inicijativa za zajedničku saradnju sa Megalexom u suštini nam je dala kadetska liga, jer Megalex koji ima prosek igrača sa 19,6 godina je sigurno neki preduslov gde smo mi hteli da ispratimo i dalje te mlađe selekcije i da pokrenemo i da pokažemo i drugim klubovima da se sa mladim igračima mogu napraviti uspešni rezultati. Sigurno su ova partnerstva pokazala se kao dobrim, mislim da smo i birali kvalitetne partnere koji imaju kvalitetne dugoročne strategije, jer znate, ako nemate dugoročnu strategiju kao savez, onda vi ne možete ni dugoročno da postavite ciljeve. O značaju ulaganja u mlađe kategorije, širenju košarkaške baze po čitavoj Srbiji, ali i strateškom partnerstvu sa kompanijom Triglav, uz čiju podršku su ostvarili zacrtane ciljeve, razgovarali smo sa generalnim sekretarom Košarkaškog saveza Srbije, Dejanom Tomaševićem. Ako sam na nešto ponosan za ovih 5 godina rada moga u Košarkaškom savezu su upravo Ligi mlađih kategorija i možda smo i na početku imali dilemu da li da uvodimo i kadetsku ligu, međutim
vremenom se zaista pokazalo zaista kao dobar predlog i pravo rešenje. Mi zaista imamo najtalentovaniju decu i mislim da se sa njima, barem što se prostora Evrope tiče, najkvalitetnije radi. Zaista imamo trenere koji su i na nekom visokom tehničkom nivou posvećeni deci i imaju puno ljubavi. Mislim da je to upravo za taj uzrast do kadeta jako bitno i da su im na kraju i posvećeni. Da napomenem, na to sam posebno ponosan, da smo po prvi put u jednom zvaničnom takmičenju posle dužeg vremena imali jednu ekipu sa Kosova i Metohije i to jako kvalitetnu, gde je ta ekipa ostvarivala i neke pobjede na strani. Ja bih htio da se zahvalim zaista i ovim putem, nisam o tome pričao javno, pre svega Crvenoj zvezdi i Partizanu, na zaista izuzetnoj podršci, pre svega njihovim trenerima i ljudima koji se bave mlađim kategorijama. Od početka su shvatili našu ideju i oni su insistirali čak u jednom trenutku da se broj ekipa koje igraju ove dve lige poveća na 16, jer su shvatili da oni time što će putovati u razne gradove i krajeve naše zemlje na taj način promovišu pre svega košarku. Jedno veliko hvala zaista ljudima iz kompanije Triglav osiguranje i pre svega njihovom direktoru Draganu Markoviću. Ne samo da smo dobili jednog velikog sponzora, već smo dobili iskrene prijatelje i zaista Dragan je zaista pokazao izuzetnu ljubav prema košarci i prema Košarkaškom savezu i svaku neku našu inicijativu je prepoznao i podržao. Iskreno se nadam da je ovo zaista samo početak, tek smo drugu sezonu zajedno, da će ta neka naša saradnja trajati mnogo godina, zaista u ime sve dece, u ime svih košarkaša koji osjećaju benefit toga što smo mi potpisali ugovor sa Triglav osiguranje. Jedno veliko hvala svim ljudima iz kompanije i da, eto, kažem da u ime Košarkaškog saveza stojimo na raspolaganju za sve njihove potrebe. Filijala Triglav osiguranja u bulevaru Milutina Milankovića u Beogradu je ove nedelje bila posebno interesantna. Tamo je održana prodajna izložba rukotvorina štićenika Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju. Ova institucija odnedavno sarađuje sa Triglav osiguranjem u Srbiji i ovakav vid zajedničkog projekta predstavlja nastavak razvijenja kvalitetnih odnosa u zajedničkom humanitarnom delovanju. Svakog dana radove su predstavljali staratelji centra uz nekog od mlađih autora. Motivi radova su uglavnom bili posvećeni predstojećim uskršnjim praznicima, a sav ostvareni prihod od prodaje bit će upotrebljen za nabavku novog materijala uz pomoć kojeg će mladi stvaraoci ispoljavati svoju kreativnost. Bilo je to sve za 22. izdanje magazina Triglav kadetske lige. Naravno, još uvijek nije kraj. Sa velikim nestrpljenjem očekujemo finalni turnir, a do tada sve vesti vezane za najbolju kadetsku košarku možete pronaći i na našim društvenim mrežama.